le capitaine danois, et ses 10 buts déjà en sélection pour permettre devant le COP d'offrir une 40e victoire dans le derby. C'est parfaitement tiré, évidemment, a-t-on envie de dire, et ça délivre le Parken Stadium. 1-0, le Danemark va s'imposer, et c'est logique. À la vue de la physionomie de cette rencontre, le Danemark a intégralement dominé ce match, aurait dû marquer par l'intermédiaire de Martin Braithwaite il y a 2 petites minutes. Le fait finalement sur penalty par Daniel Hager. Le contre-pied d'Ortfeldt est battu. La Suède également. Kaptajnen, og det er han med armbindet i sin 18. landskamp. Eller 18 gange anført. Landskamp nummer 60. Daniel Agger. Sejrsmålet scorede han i Armenien som det seneste. Og nu endnu en gang en straffesparks succes. Iskoldt, må man sige. Der er ikke mange centimeter op til overlæggeren, men den sidder sikkert. En glimrende dansk start. Det er hans 4 seneste. Og nu går han op og bliver forhåbentlig topscorer for Danmark i den her VM-kvalifikation. Ja, så står der 4-0. 2 ud for Daniel Agger. I hans landskamp nummer 60, han kunne have haft langt flere, men har virkelig været igennem skadesperioder. Senest med en fibersprængning i maveregionen. Har haft store problemer med en дискуспола. Наставника на Армения Вардан Минасян. Глупава проява на Вараздат Кароян, който се хвърли насляпо срещу Фишер. И Даниел Агер в 73-та минута може да изведе своя отбор напред в резултата. Агер срещу Каспаров. Засилва се Даниел Агер и хладнокръвно дава предимство на датчаните в 73-та минута. Заслужена преднина, тъй като Дания определено стои по-добре от Армения в своето гостуване. Не е много добра новината за българския национален отбор, защото при евентуален успех Дания ще събере актив от 12 точки и поне временно ще измести България от второто място. По-късно тази вечер състава на Любо Пенев гостува в Лавалета на Малта. Така може би и страничен съдия Серкан Ок не му подсказа. В крайна сметка видя контакта обаче на Илия Миланов срещу Корнелиус. Дуспа за Дания, 63-та минута. Капитанът Даниел Агер застава за топката. Даниел Агер срещу Николай Михайлов. Даниел Агер. Агер стреля и изравнява резултата. Дания България 1-1, 63-та минута. Сега започва трудното. Безпощадно изпълнение, не мръдна Николай Михайлов. Може би беше избрал другия ъгъл. With half an hour gone. Agger, having won the penalty, is going to take it himself. The Liverpool defender steps up, and it's 1-0 Denmark. Daniel Agger with his 6th goal for his country. Well, some say if you win a penalty, you shouldn't take it. But he made a nonsense of that theory. Thought went the right way, but the ball curling away. The Fulham
goalkeeper.